Ninjani uMakhosi Mkhize lona. Namhlanje ngicela ukunitshengisa nje enye imfihlakalo nje encane kodwa imfihlakalo eyenzakalayo. Asithola ukuthi wena kade uphunyelwe isiprofetho noma umuntu okusizayo uthe wena udinga ukuthi uthole amanzi awasemfuleni ohambayo isesizibeni noma isempophomeni nethombokala, kodwa lezi zinto kufanele ukuthi uyisebenzise kanye kanye. Kodwa futhi manje kuyaphuthuma isimo sakho, awukwazi ukuthi ufinyelele kuzona kanye kanye lezo zinto. Kodwa-ke engizonitshengisa kona namhlanje ukuthi lezi zinto uyakwazi ukuthi uyithole kumfula owodwa. Uyithola kanjani-ke kumfula owodwa kanye kanye? Mewukuthi isimo sakho siyaphuthuma, bayakwazi ukukuzwela abantu bakini nabantu bakalo muntu osuke kusiza ukuthi wena njengamanje mhlawumbe lesi uyafa nokufa, kodwa kudingeka ukuthi uthole impophoma, iziba, amanzi omfula kanye kanye lezi zinto uyihlanganise. Mhlawumbe uzokwenza iswasho noma yini lo osuke uzoyenza. Uyakwazi ukuthi usuke uye emfuleni owodwa. Emfuleni owodwa mengisuka la ngizonitshengisa ukuthi uyithola kanjani impophoma, kodwa kumfula uyakha ufike ukhe lawe kuyimpophoma khona bese uyasuka udlulele endaweni eyisiziba kodwa kumfula owodwa, bese uyasuka futhi udlulela kwithombokala uthole nomfula ohambayo, vele usemfuleni ohambayo. Kodwa lezi zinto uyakwazi ukuthi uyithole kanye kanye. Manje okokuqala-ke ngoba mese siphakathi namanzi akuzwakali, ivoice ayizwakali ukuthi ngithini, uzobe usubuka ngamehlo-ke ukuthi ngithini. Njengamanje ngiyahamba ngiyonitshengisa la uthola khona impophoma. Nangu umfula uwodwa, umfula uwodwa, umfula ohambayo. Impophoma, na impophoma uyawakha namanzi, amanzi impophoma uyawasela la, uyawakha, uyafika nesigubhu sakho uyakha, uyafaka la ufaka khona, bese uyasuka uyadlula impophoma number 1, impophoma le nale impophoma kodwa impophoma encane oyithola kumfula owodwa. Impophoma encane nayo bese kufuneka isiziba nakhu nawo lamanzi aqophele ndawonye, kodwa kusawumfula owodwa. Uyakha lana isiziba nasi uyabo ukuthi uyasona la aqoqozelekele ndawonye, ukuthi esinye-ke sifude kulapho enzansi la owenza khona kube yiziba khona, bese uyabuya uzokha nawo amanzi omfula ohambayo. Usuwakha la, uyakha kwimpophoma, uyakha kweziba, uzokwakha emfuleni ohambayo, bese uzothola ithombokala khona emfuleni owodwa. Nali ithombokala ilona leli, kodwa-ke ngoba umfula mekade kuney'khukhula la eNatali, niyazi mekuney'khukhula lidingeka kakhulu, noma linze liyasebenza kodwa lisebenza kakhulu mese uthole engazuthi selinombala o-orange, engazuthi selinegrease, engazuthi linamafutha. Camagwini ngiyabonga, please subscribe kwi-channel yami uMakhosi Umkhize.